E te iwi i te rangi nei, i whākina mai ai te rohe, ko ia ka whakahaere i te matatini hei te tau 2025, i reira mātou o te karere. Katsi tonu nā tatau o te huia te komiti matua o te matatini i te rā nei, ia rātau e whiriwhiri ana i te rohe ka tangata whenua i nā whakataetai 2025. Ko te manaaki, te kaupapa nui, ma ia rohe. He wā mātou mō te whakahokia, te manaakitanga ki ngā iwi o te motu. Kona tō mātou hia. Kei a mātou tō mātou ake mana ki te manaaki ngā tangata. He maha nā wā ko mimeti te pūtea ki ngā rohe whakahaere hiana i tēnei whakataetai. I puta mai anō taua taniwha ki te nau i te huna i tae mai. Ko te wero i homai e rātou, me ki ko te pūtea te take nui mo te ao anō tērā. Ka hore o mātou mataku mō ngā hua. Ko here au i roto i a mātou kōrero i te rānei. Here aki o mātou kaki. Te taimaha o te pīkau i tēnei kaupapa. Ka kite te taitoke rau ngā hua. Ka mutu te tono ana rohe e rua, ia herewini parata me tana komiti te mana totohu. Ko te whakatau a te komiti matua o te matatini, mo te matatini 2025, ka haere ki Waitaha ki te Waipaunanga. Ka whakahokia ngā manaakitanga, ngā aroha ki ngā iwi o te motu. Ki te takoto i te pātai, me pēhea te whakaai o i te hunga ki ana i te mataku me nā mahi kerewiti a ruaumoko atu i o tautahi. Kei te pai tēnā, ko mātou te tino tangata e mōhio ana, me pēhea te mahi, meheme he rui whenua anō. Te ata Melbourne, te karere.